yarembye. Ese ujya wibaza niba umuntu warwaye Ebola ashobora kuyivurwa agakira? Igisubizo kiri muri iyi video. Gira ubuzima wowe udukurikira umunsi ku munsi aho uherereye hirya no hino ku isi, nzera ko umeze neza. Niba kandi utameze neza ihangane kandi ukomere, ejo bizamera neza. Kubaho nicyo gishoro. Nk'ibisanzwe aha ni ku isoko y'ubumenyi buzima, njye ndi Fideli, ni njye muganga wawe w'amenyo. Uyu munsi nje kukubwira uburyo wakoresha ukirinda indwara ya Ebola. Indwara ya Ebola ni imwe mu ndwara zikomeje kugenda zifata indi ntera muri aka karere duherereyemo, aba ari indwara ikunze guteza ikibazo cyo kuva amaraso ahantu hose hari umwenge mu gihe warembye, mu gihe uwayanduye yarembye. Nubwo nta muti cyangwa urukingo rwari rwaboneka ngo rwemezwe n'ibigo bibishinzwe, kugeza uyu munsi virusi ya Ebola yo mu bwoko bwa Ebola bundi buryo ishobora kwirindwa, ishobora kuvurwa igakira hakoreshejwe uburyo bwo kuvura ibimenyetso. Hari ibintu by'ingenzi umuntu aba agomba gukora kugira ngo yirinde iyi virusi ya Ebola cyangwa se yirinde kwandura indwara ya Ebola. Muri byo byose bishingiye ku kwirinda kugira ahantu uhurira n'amatembabuzi aturuka ku muntu wanduye virusi ya Ebola. Ibintu bitandatu ugomba gukora kugira ngo wirinde indwara ya Ebola. Icya mbere, irinde gukora ku maraso, amacandwe, ibirutsi, ibyuya cyangwa andi matembabuzi aturutse mu mubiri w'umuntu wanduye virusi ya Ebola. Icya kabiri, irinde gukora ku murambo w'umuntu wapfuye yishwe na Ebola. Imirambo ya Ebola ifite uburyo ishyingurwamo bwagenwe n'inzego z'ubuzima hakurikijwe amabwiriza yo kwirinda. Karaba intoki kenshi ukoresheje amazi meza n'isabune cyangwa umuti urimo alukoro. Ubwo ni hand sanitizer ku bazi indimi z'amahanga. Ibi turabimenyereye nko muri Covid, twari twaramaze kubigira umuco ko gukaraba intoki ni ikintu cyiza cyane gishobora kugufasha kwirinda iyi ndwara ya Ebola. Irinde gufata ku nyamaswa zo mu gasozi cyangwa kurya inyama zazo, cyane cyane inyamaswa zipfushije, kuko umurambo w'inyamaswa ushobora kukwanduza virusi ya Ebola, kuko iyi virusi byagaragaye ko yakomotse ku nyamaswa zo ku gasozi. Icya kane, irinde kujya mu duce twagaragayemo abarwayi ba Ebola. Niba wari ufite urugendo ahantu ukamenya amakuru y'uko muri iyo zone hagaragayemo virusi ya Ebola, byaba byiza urwo rugendo rusubitse kugira ngo ubashe kwirinda. Mu gihe wakoreye urugendo mu hantu hagaragaye abarwayi ba Ebola, gerageza kugenzura ibimenyetso byose mu gihe cy'iminsi 21. Mu gihe wagaragaza ikimenyetso nko kubabara umutwe bikabije, kugira umuriro utunguranye, kugira umunaniro ukabije, gucika intege, egera ibigo by'ubuzima bikwegereye kugira ngo bagufashe bagusuzume umenye neza niba atari Ebola wanduye, hanyuma nusanga waranayanduye ubashe gukurikiranwa hakiri kare kugira ngo bakurinde ko wazahura n'ikibazo cyo kugera mu byago byo gupfa. Abantu bose bakize indwara ya Ebola babujijwe gukora imibonano mpuzabitsina
mu gihe cy'amezi 12 akurikira igihe ikimenyetso cya nyuma cyarangiriye. Virusi ya Ebola ni imwe muri virusi zishobora kuguma mu mubiri w'umuntu nyuma yo gukira, ikaba yamara nibura umwaka wose ikiri mu maraso yawe kandi ushobora kuyanduza. Niyo mpamvu bibujijwe gukora imibonano mpuzabitsina ku bantu barwaye Ebola bakayikira mu gihe cy'umwaka, cyangwa kugeza igihe muganga agusuzumiye akakubwira ko mu maraso yawe nta virusi ya Ebola ikirimo. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel, iki nicyo gihe cyo kuyikora, kandi niba warayikoze kanda like kuri iyi video, uyisharinge bagenzi bawe kugira ngo nabo bamenye ubu butumwa, ubundi bakomeze kwirinda virusi ya Ebola ndetse barinde n'abandi.